Geto FM. Teo bodi antobachi ampio daraketha gicho enembie kubweketha. Kire nini tobotwere ne ate bukwenda. Twachikare baina imani ati ambio. Imbije bodi ugo ni ontoba mutano de bara orire na miregi. Eito kori thirikari rikweno riku kote kotia kugambira muntu kugambira na miragi. Twede ni ode ungwa korakadi. Bamukinya ngana mikwayu bamubura mithuku mura ambirio taika ndamu na kanyo na juma na nyoro. Wambere kumona kurwa na twire ode adethire akadi. Ndathire ndethera amami nthiguru akiugaga mbugu na titoka na mbugu. Ndakana kurubeja kubwitika. Bachire twamwitithirie cibitari. Nina ndaka iwingi na kuru na abu burejire kurirwa. Etwagite au cibitari tukinenkera mwana uyu ndimenti kwa ndagitari. Ndigwa kuri na kinyari mu batongi ntongo. Arimo babarakanga osi bamamete nanda go tugoroje ni kwanya mbure kiuraga. Na bare agende batetwire ora kurakadi. Twakarithitwe mburani tukipura otamaguna na bangi betithwa. Nguo no ikomo ntobomba kwana. Nguo cietu rutheri na matina mau na rutheri ni antie na atandi kwira mwe kuri munde. Geto FM. Aya, kuri na muntu ungi uri ajo kwenda kugo nto nambe atwire dietwa. Mimi naitwa Peter Kaberia Nkobito, nilikuwa running mate wa our former governor. Lakini nandi no rathamire kampuni Kiraito. Tumeona ni vizuri tukubali His Excellency Kiraito Murungi atuongoze. Ni ate okuga tumeona Antoine meona. Siko peke yangu, niko na wengine. Omo abau bange na twire dietwa mbere nkonie. Kwa majina mimi naitwa Martin Vikoli, mtu wa Vikoli. Ida Kiraito gitumi burathamire kampe ya munya boeja yawe. Your Excellency Governor Kiraito promise yawe leo ameru ate you're better our best, you have done it. Asante sana. Defecto ungeneje kinyawe na ambirie na gutwira uretagwa Marito yakome tonto bibetrekia pe immediate former MC kuma akini burathamire kampe ya munya ni untu bwae no untu muntu mume atetegeria nyumba ya aende negatoroga. Aya Kiraito gwoka ugate I warmly welcome the PNU delegation led by Honorable Kaberia and all those who have joined us. Kuri na kabori yaku aje kwenda gutwa rugono. Lukia rugono. Murume ambo twire rietwa mbere. Marieto yakwa mbitawa Edwin kana kiongozi. Kinyoga twa rugono diu. Ekethera imunya wejete ruterero etu twagwirwo muno. Na ndi urira ntu baba bawe beja nyomba enu atea. Kambere gutebia kuria bie naja katukacite. Bokasa atea. Tukasa tukaritie kiongozi wetu Kiraito Murungi kenda itira mirungugi. Koguo ngeja kwithira wejete kuria ore wako. Vere nini watho buri kuboko ubekira nyomba eu. Gichani kana mbendirum bukenda kumenya imbie karaku. Ni untu bwae. Tutebwitikiria butonya kare ni teburumu bone TV. Na migambo emikaine ate okwenda kubera. Kethira bwejete bwije gwigia kuria gikarana. Shauri yenu. Kaberia mucokerie. Tempare tukitie wa Kiraito Murungi kujara twetite kwaria. Nimbio kwingite kwa munya. Kwina mantu yatumite mbithira ntikuibonkerithika. Kabutari tana iria ngugi bwega na munya. Ni there difficult muno kutaniria ngugi no ene. Utetwire kimencho buritene aja. Chemo chiti chomo. Kaberia ndio kutha muno. Mbere yo twira kira wathaira Kaberia mbo twire ora witagwa Mbeta wa Kireme Kanyata. Na ndi twire kira wa muthaira. Iya kuwa chemo te chomo nire ku. Twire ugo te muntu wa ndene wa munya. Ikuwethera munya mwandikirite mwakuru thirikari na account. Ntigwitikie ibu. Kukinya State House na magoro jawe Kaberia ria mbere na ria rumba kutharira muthia igukurukira ngwataniro wa munya. Nimbi ngionete ndeu. Kaberia kwe wagitikire nakio kiri parastato mwe thirikari nene igukurukira munya uriku. Kaberia kuga ingoge njoma gutaniria ngoge ya munya ni umwana mweje uria wanyirere jo baithia nchuku. Geto FM.
Aya, na ndiga tuigwe na bwaindi buria bari na bu. Jumatatu tutaanza kuleta new year yetu mpya. Imbigitwe bukethura buri na pate ya Diwali. Ni sherehe iriku iu? Sherehe za Diwali ni kama new year yetu ya mwaka mpya inayotakiwa kwa Hindus. Ni Ahindi ake kana kinya Kenya bangi no beje patine iu? Yoyote anaweza kuja kusherekea hiyo sherehe ya Diwali. Yes! Umbire ga Kenya bangi kwa uguo uboigua ate I'm feeling ecstatic. In fact, I'm of the opinion that Monday should be a public holiday so I can celebrate properly. Matiangi uguo kuigua no koruo to public holiday Jumatatu. Ndio. Ugatwa nandi. Wewe tutafikiria lakini hapana. Ni atia kumba gukara ugatwa. Nimetumwa na mheshimiwa rais wetu kutangaza kama holiday. Rais Uhuru Kenyatta. Uliona ntuku ije ya thigunko ya India ata. Ni siku ya muhimu. Nuije anto barenda ya public holiday bamethia mbi. Party time. Kwa kinyago nuije kure anto vendete mono kuthithia party after party. Ibarari tere kinya rwimbo utetige batuinire ukaigua. Party after party, party after party. Party after party, after party after party. Inkomenya bari thugania tuteumba kwino nukwenda tubainire betikie. Umenye uni bita kingekera na kuga ute sawa. Sawa. Aya, twite. Party after party. Party after party. Party after party. After party. After party. Ukenda kumbira kinyago uri muntu wa party after party. Wacha story mingi hapa bana. Ningwekedwa Geto FM.